danas u gradu Vranju, ekonomskom, obrazovnom i kulturnom centru juga Srbije, postoji garnizon Vranje i 4. brigada kopnene vojske Vojske Srbije. Novembra 2007. godine komandant garnizona Vranje i 4. brigade kopnene vojske, pukovnik Milosav Simović sa saradnicima, doneo je odluku o formiranju i izgradnji spomen sobe garnizona i brigade. Svojim saradnicima i sebi dao je zadatak da se deo spomen sobe posvećen Vranjskom 1. pešadijskom puku završi do 31. januara naredne godine, do dana koji su nekad slavili oficiri 1. pešadijskog puka kao dan i slavu puka, a da se deo spomen sobe koji spaja vojnu prošlost i sadašnjost Vranja i okoline završi do sredine 2008. godine. Ubrzo izvršeno je izviđanje stambenog prostora i doneta odluka da se spomen soba formira i izgradi upravo u kasarni u kojoj je nekad bio smešten 1. pešadijski puk, u istorijsko-arhitektonskom objektu, čiju vrednost Mirjana Tomašević u knjizi Starinske kuće Vranja ovako opisuje. Zgrada je rađena prema projektu arhitekte Dragutina Đorđevića, poznatog u srpskoj arhitekturi po nekim od najznačajnijih objekata akademske koncepcije. Dejstvom avijacije u NATO agresiji 1999. godine pogođena je više puta i značajno oštećena i ponovo u istom stilu izgrađena 2002. godine. To je bilo mesto gde je 1. pešadijski puk kretao u ratove, prvo balkanske, a zatim kretao u junačke podvige Prvog svetskog rata. I naravno, ja kao lekar ne mogu da zaobiđem da je tu bila smeštena i bolnica Žena Škotske. To istorijsko mesto je, moram da kažem, da mi niko ne zameri, je prvi put osetio u ovome gradu general Simović, kada je zajedno sa svojim saradnicima došao na ideju da
u jednom delu kasarne napravi takozvanu spomen sobu. Kapetan Slađan Mihajlović sa grupom oficira i podoficira dobio je zadatak da izvrši konsultacije sa Vojnim muzejom i Istorijskim arhivom u Beogradu i pripremi arhivski materijal o prvom pešadijskom puku knjaza Miloša Velikog i garnizonu Vranje. Nakon uspostavljene saradnje sa Vojnim muzejom i Istorijskim arhivom u Beogradu, kao i Narodnim muzejom i Istorijskim arhivom u Vranju, došlo se do saznanja da postoji istorijski materijal o oslobođenju Vranja od Turaka, prvom pešadijskom puku i srpskoj vojsci u Vranju. Od samog početka ideja osnivanja spomen sobe Vranjskog garnizona meni je bila zanimljiva iz više razloga. Najpre zato što Vranje je više poznato po piscima, filozofima, naučnicima, umetnicima, nego po vojnicima, odnosno po vojvodama ili znamenitim vojskovođama. Za Vranje se vezivala duša više nego neki vojnički ratni element. S time je ova ideja bila značajnija jer vojna istorija Vranja zaslužuje punu pažnju i na neki način godinama nije negovana na jedan sveobuhvatan i celovit način, kao što je to urađeno sada u spomen sobi Vranjskog garnizona. I mogu reći da nisam mnogo verovala da će se ta ideja realizovati, sve dok nisam upoznala generala Simovića, a onda shvatila da kad on nešto osmisli, da će se to i realizovati, jer je on čovek takve upornosti i takve volje da jednostavno nijedna ideja koju on zamisli ne ostane neostvarena. Vojna istorija Vranja je ovome upotpunjena, trebalo bi stalno upotpunjavati novim podacima, novim činjenicama, znači sve što je u vezi sa ratovima u kojima su učestvovali vojnici, odnosno ratnici iz ovog kraja. U radovima na formiranju i izgradnji spomen sobe bilo je uključeno oko 60 ljudi, od kojih su formirane 3 radne grupe. Grupu za prikupljanje arhivskog materijala, predmeta i oružja predvodio je kapetan Slađan Mihajlović. Grupu za građevinske poslove predvodila je Nevenka Gavrić, civilno lice u vojsci, a grupu za tehničku obradu prikupljene arhivske građe i restauraciju eksponata predvodio je stariji vodnik Miroslav Veljković. Grupa za izvođenje građevinskih radova koju sam rukovodila radila je danonoćno. Tim radnika i ja ponosni smo na svoj rad u izradi spomen sobe. Bilo je naporno raditi, ali istovremeno i zadovoljstvo, jer su svi radili sa ljubavlju kako bi svako dao svoj doprinos u izradi spomen sobe. Veliku pomoć grupi koja je radila na prikupljanju i sređivanju arhivskog materijala pružili su opštinske organizacije SUBNOR-a, udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1918. godine na jugu Srbije, eparhija Vranjska i građani Vranja, a posebno Momčilo Zlatanović, Siniša Antonijević, Snežana Petrović Radivojević, Miša Vlajinac i Stojiče Pešić.